bacimo. Hristos voskrese iz mrtvih, vstati usne poznao i služi život grobje, život napokon su stigle knjige. Ono što sam zauvijek htjela da imam, kolekciju Žitja svetih za svaki dan i za svaki mjesec. Da sortiramo. Gdje je januar? Vidimo. August. Ne. Evo ga januar. Februar. Mart. April. Gdje mi je maj? Gdje mi je maj? Nije mi stigo. Ništa, morat ću da ih nazovem da mi pošalju ih za mjesec maj. Ništa. Koji je sljedeći? Jun. Jun. August. Da može ovaj septembar. Može. Oktobar. Novembar. I decembar. Eto ga. Hvala ti, Gospode, zaista na svemu. Toliko mi je drago da svi od moje porodice vjeruju čvrsto u tebe. I ovo vam je bila druga sezona priče kako je jedna porodica postala vjerujuća. Fokus sam dala više na to kako je svaki član porodice duhovno rastao i kako je jednostavno njegov karakter počeo da se razvija u tom duhovnom smislu. Znam da je bila malo i dosadna sezona, ali ne mora uvijek sve da bude pun drame i pun nekih nepravdi. Mora biti nešto jednom pozitivno. Da li će biti treća sezona, to još ne znam. I eto, nadam se da vam se ipak dopala ova druga sezona.